We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, we adore and welcome you. We worship you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. Holy Spirit, we adore and worship you. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, we adore and welcome you. Geliefdes broers en susters, hartlik goeiemôre. Ek het niks gemaak. Jy vat ook nie kwaad in dit. Kom ons vir jou geleer. Geliefdes, hartlik goeiemôre. Ek neem graag dat julle presies vanoggend saam met ons is. Dan vra ek julle as wil weier op die plek van die boete te staan. Kom ons raak onder.
onder deze vanaf op te staan alsjeblieft. Die wagens die achtergekomen is, is wel aan mensen met zwart baantjes met de kerkse logo op. Dat is ons studenten van Tertullian, die Fiscal Bos. En Allah heeft ook met ons komen bezoeken. En ongevallen zitten bij je welkom. Dank je dat je er niet is. Want ik geloof dat je hier op een zondag geweest voor jouw kind, voor jou was. Hij bij je welkom. Dan die wagens, en die op de preekstoel gestaan. Volgende preek, voor goed is het ook. Ons is al hier. Zo toch? Bij jou welkom. Dan kun je niet de Heer, dan kun je de preekstoel zien. En ze doen niet gebeuren, maar voor jij ook op zondag te volgen. Voor die hier welkom. Gelukkig, en dan die vroege afkomst volgen in de kerk afgekeerd. Ons volgen ons theologische leerschrijfsdienst en ons gastprediker en het doctrinatie. Maar aan onze sessie kunnen we gaan met elkaar, zowel als die vrouwen, dan aan om 7 uur die koer, dan aan om 6:30 in onze gemeentebedieningenvergadering. Die waren ons op die verzoek dat elke vereniging die afgevraagd is naar de vergadering zou steken alsjeblieft. Woensdagochtend om 10:00 onze gemeente bij hier. Dan is het volgende punt bij iedere gemeente is komende woensdag aan. Bij 1 is bij die 10:00 gezet. Bij 2 A4 bij hier. Bij 2 is bij die Meijer gezet in de Wijnstraat. Bij 3 is bij Sosterij Ensen. Bij 4 is bij die Boerdag gezet in Paapland. Bij 5 is bij die Solomon Toepages gezet. Bij 14 is bij Sister Lolenda Brown. Bij 15A bij die Lucas gezet. Bij 15B bij die 14 Anthony gezet. Bij 16 bij die Matthews gezet. En bij 17 Sarah Heel. Vrijdag aan om 6:00 kunnen die lopen en aanbidden. En die zwaait in bij elkaar. Dan die baas en die volgende begrafenis voor David en zo. Eerst komt het aan om 7:00. Zal die toerdienst hier in de kerk wees. En dan zaterdagochtend om 9:00 zal de begrafenis om 9:00 bij de huis wees en om 10:00 in de kerk. Dan is komende vrijdag de 24 april en die zie je alweer een vetkoek verkopen. Wat een vetkoek gaan wees, dat weet ons niet. Maar die vetkoek is 25 en per vetkoek en hij is al van 4 avond beschikbaar wees. Dan wordt de gemeente zijn voorbeelden gevraagd voor ons kerkraadsvergadering, wat op vrijdag 8 mei hier in de kerk zal plaatsvinden en bij de 15e april dat die verantwoordelijk is voor die en overvlegsels. Gelukkig ons voorbeelden voor alle onze ziekers, als die voorbeelden, als dan aan de gezond markier, als dan aan de Sarah Vreed, wat in die weer voor operaties gaan, door Andries Hector. Dan het ons van meer processte in jaren ook, zijn dokter met ons veldgenemers, en dan aan al onze bejaarden, aan onze gemeente en in onze gemeenschap. En dan onderzoekers aan zuster Barbara Wanda, wat nu maar weer bij de huis is, maar ook weer in de weer zal dan gaan voor de operatie. En dan ook dan aan de engelenopties. Dan door die de witfamilie, voor allemaal bij dank ik zeer wat gebidden. Terwijl meneer de wat ziek was, heeft hij huis sterk aan en dit gaan met hem goed. De bejaarden worden een keer in de katkastante en die bloemen is bij 2. Net na die verjaarsdag zal ik als die gemeente toespreken. Dus ons afkondigen zoals we die Heer is gezien op zijn werkzaamheden. Katkastante. Goedemorgen, graag in de kwijt. Ja, ik ben er staan. Ik ga niet weten waar ik moet staan. Deze doen we 6 weken.
Goedemorgen gemeente. Je zou zeker nou zeggen, mijn timing is niet goed niet. Want we willen ons op ons gasten hier gaan. En toen onze begroting ons weggegeven. En vanochtend kom ik alweer rondom financiën met jullie praten. Maar wij danken jullie met toelaat. Onze beplanning voor ons nieuwe boekjaar, onze eerste functie, is een mega bereik. So ik wil net dat voor jullie afkondigen. Ons kan het nog niet uitstellen, want van uitstel komt afstel. Dat is het. Baie dankie broeders en susters, ik laat weer toe om vir die volgende weer te geven. Ons mega brein vindt plaats op die 27 juni 2026. Dat is 2 maanden in een week. Dat is ons weg. Onze beplanning is 1000 kaartjes dierbaar is. En dan wil ons graag alle jaren die 21 juni. En hij weet voor die bereik inkom alsjeblieft. Dat gaat een trapstuk wees. Dan borst, 1 slide, achterslide, soos besluit, teen 140 dierbaar is. Bans en ander voetjies gaan ons in die kerkse kassie, en die vlees gaan ons in die kerkse kassie goed. En die volgende is vir die buite. Elke wijk gaan hulle eie slide moet maak vir die getal wat ek nou gaan aflees. Die wijke gaan sorg vir bakkies en vir goederen. En dan het ons ook 'n kontaklys saam wat vir julle kan help met al die besonderhede of goedjies wat inkom. Ek lees soos voor. Ons wijke het vir my getalle deurgegee en dan gaan ek lees soos wat ons het goedgekeur het. Wijk 1 het 50 kaartjies, so hulle gaan vir ons R7.000 inbring. Wijk 2 120 kaartjies, 16.800. Wijk 3 65 kaartjies, 9.100. Wijk 4 38 kaartjies, 5.320. Wijk 5 48 kaartjes, 6.720. Wijk 9 74 kaartjes, 10.360. Wijk 10 52 kaartjes, 7.280. Wijk 11 64 kaartjes, 8.960. Wijk 14 71 kaartjes, 9.940. Wijk 15A 75 kaartjes, 10.500. Wijk 15B 80 kaartjes, 11.200. Wijk 16 60 kaartjes, 8.400. Wijk 17 60 kaartjes, 8.400. Die waren de bring voor ons op 857 kaartjes. En soos ek genoem het, ons mikpunt is 1000. So daar is nog so 143 kaartjies wat ons moet verspring. Ons lidmaatgetalle is oor die 900, ek dink is 925. So daar is lidmate wat nou nie moontlik aanleiding gegee dat hulle die kaartjies gaan neem nie, maar dit is die getalle wat ons kry. Ons target is 80.000, maar ons beoog om 140.000 rand in te bring, om so ook die uitgawes van die vlees aankoop te kan. Baie dankie dierbares, ek maak staat op die samenwerking en dit word te bereikbaar hier. Dankie. Sisters, goeiemôre. Goeiemôre aan julle almal. Good morning, everybody. Yes. Annual wedding to my local students. More wedding. Okay. Die diens sal ons aan die lig van die feit dat ons drie kossprekers is te dien te hê, waarvan
twee nou die Afrikaans verstaan nie, sal ek so meng van die koor. Mengels at the fine soup. Yeah, you understand the call and for this one, Zolani is. Can you stand up? Let me see that the people can see the cost of speaking is leaders. Okay. Yeah. I explained to them that the congregation is 99% Afrikaans speaking, but we are a church with 11 languages. We are a church who are very proud of that. We celebrate in 11 languages. Or the 12, the Predoers, and that's why it is today it is not a challenge for me, but it is when we have our editorial meetings, licensing services, and all the other gatherings, the dominant language or the main language to communicate is English. En daarom sal ons die diens so in Afrikaans en Engels doen het. Maar as die preek kom, sal ek ook die preek die preek sal so klein bietjie langer wees, omdat ek ons nou eers in Afrikaans preek, Afrikaans praat en dan in Engels ook praat. Is dit reg so? Zolang ek weet heel dit Afrikaans praat of heel dit Engels praat. Julle moet maar vir my sê, ek sal dit aanpas. But ek sal hom so It is good to be back, family, dear family. Since I came here, it is nice to be part of this congregation and preach here. I'm welcome, and you are the warmest. Every time when I come here, it is nice to be here. It is lekker om hier te wees. Vir die soveelste keer in hierdie gemeente. Ek ervaar die warmte en liefde, ervaar ek alle tye. En mag die Here ook vandag se diens seën. Kom ons begin die diens in sy naam. Ons begin. Ons voortsetting en volëinding is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Is die naam van die God wat trouw bly tot in ewigheid, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. I greet you with the old Easter greetings that echo through the church over the generations. The Lord has risen, and He has truly risen. Will you please by die reis na mekaar toe en sê of in Afrikaans of in English, turn to one another and say vir die een sê die Here het opgestaan en die ander een sê hy het waarlik opgestaan. En die kant sal sê we turn to one another and say the Lord has risen. The other one say He has truly risen. In Afrikaans of in Engels. Right, kom ons doen dit so. Yeah, thank you. You're a good song. Let's sing our hymn, the first hymn. Sion's Gesang 119. Ons hoor die Paasfeesklokke, 'n lei van vroegdag af aan. Is bekend? Ek gaan gou bekend. Dit is op die wysie van die kerk se hoop en eer. Het jy op die alles? Ja. Uit. Se van.
Beers Fund. Students are people in need financially, and we need the money to study. They need the money to study. We call it the cost of work is in Godfrey. We're helping them to move forward a little bit in having to buy some food and not luxuries, but for traveling from where they stay to the university. En daarom gaan ons ook weer reingeen, soos gewoonlik en altyd gee, om daardie ook te sê, ons dra hulle wat geroep is om die Here as predikante te kom dien. Die presie worship sal word. Ik hoop voor die presie worship sal. Die waarheid ons gaan die sê gewone collecte doen en dan gaan ons die spesiale collecte gaan ons die voor in die bakkie sit. Die sê gewone collecte, dan die spesiale collecte gaan ons voor gaan doen. Thank you.
Almagtige God, vanoggend kom ons na U met harte wat oorvloei van dankbaarheid. Almagtige God, baie dankie vir U genade wat U elke oggend oor ons lewe stort, Liewe Vader. Liewe Vader, U gee ons lewe, U gee ons kos, U gee ons wese, Liewe Vader. En as gevolg daarvan kom ons na U vanoggend met hierdie offers. Gebruik U die offers, Liewe Vader, om ons te seën, Liewe Vader. Liewe Vader, gebruik ons hierdie offers sodat ons die werk naar buiten kan neem, Liewe Vader. En U liefde, maar ook vir U mense naar buiten kan afgespreid, Liewe Vader. Liewe Vader, seën hierdie gemeente en seën aan al ons werksaamhede. In U grote naam sal leen. Amen. Die samenvatting van die wet van die Here, Micha 6. Vers 6 tot 9. And sorry, all these are only in Afrikaans. Micah 6 verse 6 to 9, 8. But I'm only reading in the one in Afrikaans. The scripture reading will be in Afrikaans. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan knie, moet ek met offers na hom toe gaan. Met jaaroud kalvers sal die Here 1000 ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie, moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde. Hom wat uit my liggaam kom, vir my oortredinge. Mens, die Here het jou bekend gemaak, wat goed is, ek vra van jou, dat jy sal recht sal laat geskied, dat die liefde en trouw sal bewys,
dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien is wysheid. Kom ons sing Psalm 217 met die eerste vers. Voor U wet staan ons skuld. Psalm 51, en ek sal nie alle verse lees nie. Die eerste 3, 4, 5 en 6 sê soos volg: Wees my genadig, o God, in U troue liefde, was my oortredings uit in U groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus, en U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus regverdig, en U oordeel regverdig. En dan vers 9, 10 en 11, 12, neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde beleef. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie afslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. En dan skep vir my 'n reine hart, o God, en vernuwe my gees en maak my stand vastig. Kom ons sing Psalm 234. Al 4 verse, wees genadig, Heer, spreek my vry. Yeah.
26 en 27 spreek soos volg: ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal. Ek wil die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal die gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en die bepalings gehoorsaam en nakom. Kom ons bely nou ons geloof in die Here. Ek glo in die opgevaren naar de hemel, mensen aan de rechterkant van God, die almachtige Vader. En waar is zal komen het oordeel, die wat op de wereld en de Jezus zegt. Ik geloof dat hij de Geest, ik geloof dat hij de algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligers, de vergeving van zondes, de opstanding van de vlees, in het eeuwige leven. Amen. The church choir will render an icon. Ons skriflesing kom uit 2 Korintiërs 9 vers 1 tot 6
2 Corinthians 9 verse 1 to 6 en 2 Kronieke 31 vers 5 tot 10. 2 Chronicles verse 2 Chronicles 31 verses 5 to 10. Voordat sal die kans op gebed die Joris Delian Carlos doen. Sisters, kom ons kyk net so. Here, die woord hier waar gaan, sal ons elke dag weer soek. Here, want daar is geen stad op aarde, want ons ooit soveel feeste sal hê. Maar ons vanoggend vir die woord kom stil word, is dit omdat daar geen stad op aarde is wat ons soveel vrede en rigting kan aanwys. Maar ons gebed is vanoggend, Here, dat ons gedagtes van hemelwaarts trek, dat die vanoggend self in die woord tot ons sal spreek. Jy neem vanoggend weg wat nie van eer is nie, dat jy dit vir jouself hierdie gemeente, hierdie kerk kom beweeg. Open ons harte en ons op die ore van ons harte. En vanoggend met ons kan spreek, Here, dat die diensknegte en die dienstmaagd, die luister. Ik zal nog niet die Afrikaans geschiedenis gewoon op die scherm. Zo ik kan volgen die, is het zo, dat is Afrikaans. Ik zal nog vragen, 2 studenten voor ons die Engels komen lezen of als die niet willen Engelse Bijbel dan. Ja. Kom ons vraag de volk en you and Museka. If you have the, no, you can come with your Afrikaans Bible, English Bible. The follow will come to run this and do the reading. You can look through your course of Bible if you don't have the Afrikaans one. Or the English one here. English one. And Mama for this one. With the all cost. You can read the English Holy Ghost in English, both. And I'm busy with the course of Bible. It's fine? Yes? So you can, yeah. You can do the, yeah. You read the next one in, for this one. You read the next one. The section is Corinthians, I think. And you do the Second Chronicles 31, verse 5 to 10. You have it? We find our scripture reading in the book of Chronicles, chapter 2, chapter 2, from verse 51, verse 5 to 10. And the scripture reads, Hezekiah reformed religious life. I am ready. As soon as the order was given, the people of Israel brought gifts of their finest corn, wine, olive oil, honey, and other farm produce. And they also brought the tithes of everything they had. All the people who lived in the cities of Judah brought tithes of their cattle and sheep, and they also brought large quantities of goods. All
gifts, which they dedicated to the Lord their God. The gifts started arriving in the 10th month and continued to pile up for the next 4 months. When King Hezekiah and his officials saw how much they had given, they praised the Lord and praised his people Israel. The king spoke to the priests and the Levites about these gifts. And Azariah, the high priest, a descendant of Zadok, said to him, since the people started bringing their gifts to the temple, there have been enough to eat and a large surplus besides. We have all this because the Lord has blessed his people. Silence. We find our scripture from 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Sithi sedwa na oBarnabas lona ebelegunya lokuba abasebenzi banina okha aphume inkosi ngayakhe yakhe indleko ubanina otyala isidiliya aze angadli siqhamo saso khona ubanina owadlisa umhlambi aze angawadli amasimi omhlambi lowo ndizithetha ngokomntu yina ezi zinto awuzithethi ngokwezinto zawo na emthethweni kaMoses kubhaliwe kwathiwa uze ungayibophi umlomo inkomo igula ziinkomo yini na into ayikhathaleleyo uThixo kanena akatsho ngenxa yethu na kakade kwabhalwa ngenxa yethu nokuba lowo ulumayo ufanele ukulima ethembekile lowo ugulayo ufanele ukugula ethembeka enethemba lokuyaba loo nto athembeleyo. Thank you very much, Dr. Kolo and Mama for this one. We'll do the scripture reading in English and also in Xhosa. This is called Xhosa. Ons is 'n kerk, soos broer gesê het, waar ons trots kan wees en ons hoor dat ons aan die tale, ons landsmoedertale kan praat. Brothers and sisters, youth and children, the theme for today is generosity in action. Carry together the students whom God calls. Vrygewigheid in aksie. Dra saam die studente wat God geroep het. The Lord has risen. Die Here het opgestaan. Die eeuwoude Easter groet oor die kerk heen. With these words, believers across the world confess the heart of the Christian faith, that death did not have the final word, and that God has brought new life in Jesus Christ. Yet, the Easter story does not begin with joy, singing, loud celebrations, or carrying or cries of victory. It begins in
silent. It begins with the soft light of a new, slowly breaking over Jerusalem. The world is still quiet after the shocking events on the previous days. The memory of the cross still hangs heavily in the earth. Golgotha remains fresh in the people's minds. Disciples are scattered, confused, and afraid. Met die woorde, die Here opgestaan. Die eeuw uit waarlik opgestaan. Die eeuwoude paasgroep, wat die kerk oor die eeuw, soos die eeuw weerklim het. Met hierdie woorde, bely die gelowiges oor die wêreld, die hart van die Christelike geloof, dat die dood nie die finale sê gehad het, en dat God in Christus Jesus nuwe lewe gebring het. En tog begin die Paasverhaal nie met vreugdevolle sang, luidrugtige feesvieringe of oorwinningskrete nie. Dit begin in stilte. Dit begin met die sagte lig van 'n nuwe dag, dat wat stadig oor Jerusalem gebreek het. Die wêreld is nog stil na die skokgebeure van die vorige dae. Die herinnering van die kruis hang swaar oor in die lug. Golgotha leef nog swaar vas in mensgedagtes. Die disciples is verstrooid, verward en bang. In the Apostolic Creed, die apostoliese geloofsbelijdenis, the heart of the Christian faith is summarized in a series of confessions about the work of Jesus Christ. After speaking of his birth, suffering, crucifixion, and the burial, the creed continues with the powerful words, "He rose again from the dead, ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, from where he will come to judge the living and the dead." In these words, Christ's victory over death and his exalting reign is proclaimed. In die apostoliese geloofsbelijdenis word die hart van die Christelike geloof saamgevat in 'n reeks belijdenisse oor die werk van Jesus Christus. Na die geloofsbelijdenis vertel het van sy geboorte, sy lyding, kruisiging en begrafnis, volg hierdie kragtige woorde wat opgewek is uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader. Van haar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. In hierdie woorde wat ons bely, oorwinning van Christus oor die dood en die verhewe heerskappy saamgevat, word ons en wil Christus die oorwinning oor die dood, wil God die in Christus Jesus die oorwinning oor die dood, wil hy ook vir ons kom sê en met ons lewens bevestig. And brothers and sisters, friends, young children, youth, what is particularly striking is that the section makes an important shift in time. Up to this point, the creed mainly speaks of what God has done in history.
even that took place in the past. But when it comes to the resurrection and the ascension, the language began to change. Now, it is no longer only about what God has done, but about what God is doing now. When the church confesses that Christ is seated at the right hand of the Father, it is not merely describing a place. It is a confession of authority and the present. It means that the crucified and the risen Lord is not a figure of the past. He is alive. The resurrection, therefore, brings not only remembrance but a living reality. Christ is now Lord of the church and of the world. Furthermore, the creed also looked forward. The church confessed says that He will come again to judge the living and the dead. Thus, the resurrection is linked to the hope for the future. And today, brothers and sisters, today we stand before God, not only as worshippers, but also as stewards of His gifts, called by the continuation of His work. We know that in Christ, God has enriched our lives with gifts, talents, time, and financial resources. En daarmee die kassier vanoggend net so 'n kant van tekening gekom praat, maar die kassier nou. As jy weet dit nou. Oh, dat bro. Ik heb nog een ding. Die wil zeggen niet doen. Oké, je zegt, of je roken. Moet je zeggen, oh, maar ik zie me zeggen vanochtend, dat is een functie. Wat we voor de plaats. Deze kaart is wat er goed moet worden. En er is er oproep gemaakt op die gaves en talenten. Kom ons sien, dat is 925 lidmaten. En als het nou bij deze rand, als het deze kaartjes, als er nog zo 135 kaartjes beschikbaar. En die oproep gemaakt wordt, is gaan voor jullie denkmeesterschap. Ondersteuning. Dat is een taak wat gemaakt moet worden. Kijk hoe promoten nou die functie. Wat we moeten zeggen, ons stewardship. The same applies when we come to ask for offerings for the Theological University Fund. We emphasize and we ask about your stewardship and your participation into contribution to contribute. It brings now to the first scripture reading, 2 Chronicles, 2 Corinthians, 2 Kronieke 31 vers 5 tot 2 Chronicles 31 vers 5 to 10. In hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 31 vers 5 tot 10 speel af in die tyd van die hervorming van Hizkia. Na die tempeldiens herstel is en die volk weer opgeroep is om die Here te dien,
gaan daar iets merkwaardigs gebeur. Die volk van die Here begin spontaan hulle offers na die tempel bring. En hierdie gedeelte is nie bloot 'n historiese verslag oor die tempeladministrasie nie. Dit is 'n kragtige getuienis van wat gebeur wanneer 'n volk se hart weer op God gerig word. Wanneer daar geestelike vernuwing plaasgevind het, volg daar dikwels ook 'n nuwe gees van vrygewigheid. Want die teks vertel dat hoe die bevel van die koning uitgegaan het. Die Israeliete die eerste opbrengs van hulle oes begin bring het. Graan, wyn, olie, heuning en al die opbrengs van die land. En die eerste, die sogenaamde eersteling, het 'n besondere betekenis gehad in die Ou Testament. Dit was 'n erkenning dat alles uiteindelik aan God behoort. The passage in 2 Chronicles 31 verse 5 to 10 takes place during the reforms of King Hezekiah. And after the temple service is restored, and the people are called again to worship and to serve God, something remarkable happens. The people began spontaneously to bring the gifts, offerings to the temple. The passage is not merely a historical account of the temple administration. It is a powerful testimony of what happens when a people's hearts are once again turned to God. The spiritual renewal takes place. A new spirit of generosity often follows. And the text tells us that when the king's command went out, the Israelites began bringing the first fruit of their harvest, grain, wine, oil, honey, and all the products of the land. These first fruits had special significance in the Old Testament. Want daardeur kom hulle deur die eerste en die beste deel van die oes vir die Here te bring. Het die volk bely dat hulle voorspoed nie bloot die resultaat van hulle eie arbeid was nie, maar die seën van die Here. En hierdie daad van gee was dus nie net 'n ekonomiese afval van aard nie. Dit was 'n daad van aanbidding en geloof. Die teks beskryf verder dat die volk nie net 'n klein hoeveelheid gebring het nie, maar dat hulle in so 'n oorvloed begin gee het, dat daar hope gawes by die tempel ingestroom het. Die beeld wat hier gebruik word, wat begin groei, dui op 'n buitengewone reaksie van die volk van die Here, omdat hulle harte aangeraak is deur die vorm en die vernuwing wat onder die koning Hizkia se bewind plaasgevind het. And brothers and sisters, in verse 9 and 10, we read that Hizkia was amazed when he saw the heaps of offering. He asked the priests and the Levites, where all these abundance come from?
The answer of the high priest is significant. He answered, since the people began bringing their offerings to the house of the Lord, they have had enough to eat and plenty left over, because the Lord has blessed His people. These words emphasize that abundance was not only the result of the people's giving, but of God's blessing upon their obedience. Here we see an important biblical truth. When people honor God with what they have, they often experience His provision in surprising them. In Afrikaans sou ons sê, as in 'n kantaantekening hierby gesê, sou ons sê, as ons vir die Here gee, dan en ons reaksie is opreg en eerlik, dan seën die Here vir ons in oorvloed. Give what you give it unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. Kan ek 'n amen kry? And the second thing is, hier wat ek kan sê, die tweede opmerking is hiervan. Ons is baie keer so ons mond en grond as dit kom by die gee van die Here. Ons mond en grond oor die kaartjies wat gegee word, betaal word, ons mond en grond oor wat we gee vir die studente. Ek sê altyd, my seëninge, u seëning, my seëninge, wat ek aan God ontvang, as ek gee, dan bepaal ek hoe God my seën. As ek moet gee, dan kan jy nie verwag dat God vir jou groot gaan gee. Maar as ek groot gee, dan kom die Here en hy seën my in die oorvloed van sy genade. God se skatkamer is baie oop, maar ons gesindheid moet werk. Ons moet weer kom en ons sê, ons is bewonderd. Hoekom sê Hosea? Hoekom seën? Hoekom is daar so 'n oorvloed? Hoekom daar so 'n hoop van alles? Dan sê hy, omdat die God die harte van die volk oopgegaan het vir die dinge van die Here, en hoe die Here hulle so geseën. Ons mens staan baie keer verbaas om te sien as God aan die werk is, dan sê die koortjie ook sê, as God in beweeg, amen, wie kan dit keer? So vir die offering gegee, vir die studente ook. God sal jou sien, van jou gesindheid en jou hart is reg. As jy by my? En dan, en daar was so belangrik, en dan sê as jy dankie, as jy gee en nog sal gee vir ons studente, maar ook vir die kerk, en die kerk dat is ook opgewonde, dat jy ook die funksies en die offers sal bring tot eer van die Here. And brothers and sisters, my friends, in other words, the people's generosity directly contribute to the contribution of their worship and ministry. And another important aspect of this passage is the link between gratitude and generosity. Dankbaar en vergewing. People brought the first fruit not merely as a duty, but as a way of acknowledging God as the source of their lives. Every sack of grain, every jar of wine, every container of oil was a silent confession. Lord,
we have come from everything, we have come from you. And this attitude of gratitude is at the heart of the true generosity. For the church today, the principle remains relevant. En ek het reeds vir julle gesê dat as jy gee, dan seën jy God en dan maak hy met jou lewe bemoeienis. Dit bring my na die tweede teks van vanoggend. En moet nie worry, ek is amper klaar. Die tweede teks van vanoggend, 2 Korintiërs 9 vers praat ons 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 11. In 2 Corinthians 9, the Apostle Paul writes to the church in Corinth about the collection of the believers in Jerusalem. But while addressing this practical matter, he reveals a deep spiritual principle. The principle of generosity of God's kingdom. And I will say, or remember this, however sows sparingly will also reap sparingly. I say, we follow sign. Sal volop ontvang. Nee? Wat jy gee, sal jy kry. En God sal jou daardeur seën. Een student, baie jaar gelede, ek later met 'n kant geword van ons kerk. En hy sê vir my elke keer, dat wanneer hy, as ons vir hulle die studente uitbetaling doen, dan sê hy, dan bring hy vir my pakkie of eers 'n boksie Kentucky. Om daardie te sê, nee, ek kom nie vir jou omkoop nie. Ek kom dankie sê. Ek plaas weer terug 'n saadjie, 'n plantjie terug van dankbaarheid oor dit wat jy in my lewe kom saai. Die Here is die Here. En hy is die God wat met ons lewens te alle tye bemoeienis wil maak. En hy sê, seën, gee, sodat jy die volheid, die rykdom van God kan ervaar en beleef. In 2 Corinthians 8 verse 9, Paul writes, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. The cross is the greatest act of generosity in history. God giving himself. Tenslotte, wat is die boodskap vir ons vir vanoggend? Beloved congregation, generosity is not merely an act of giving, but a way of living. Om te gee is nie net daad waar ek is 'n daad dat almal moet kan sien ek gee nie, maar dit is 'n lewenspraktyk. Ek moet my lewe dit doen. Dieselfde is ook wanneer ek iemand vergewe wat aan my kwaad gedoen het, dan moet ek nie net sê ek vergewe jou nie. Ek moet dit kan bewys deur my lewe. As ek vir iemand lief is, moet ek nie net dit sê, ek moet dit kan wys deur my manier van lewe. Ek sê nou my persoon ek is lief vir jou, of ek het jou vergewe, en in die volgende oomblik, dan doen ek maar weer die ou
dieselfde ding, dat ek skool vergeet van wat ek gesê het. Dieselfde wat ek offers kom gee vir die presidentebeheersfonds, wanneer ek die diensbaar wees vir die wat by in die gemeente se werksaamhede, dan doen ek dit met, dan moet ek dit kan bewys. Kom ek gebruik 'n ander voorbeeld. In die Kaap, there's a mega church. I don't want to mention the name. There's a mega church. And the pastor starts with those with the, here is the machine, swipe card. Those with the golden cards come first to the front and you bring your offerings and come swipe. So that the Lord can see what you, and so the Lord will be proud of your 1,000, 2,000 rand out of that golden card. Then say, all those who with less than 1,000 rand come to the front and bring it to the offering. Die kas. En dan gaan hy aan, and he goes on. Until when it comes to those with the bits and the pieces. Dis tot die 20 sente en die 2 rande en die mandelletjies en die 10 rande en die 50 rande and we call it the bits and the pieces. They degrade those people because it comes from their heart. The attitude are right, the attitude are right, it's correct. Whatever die mense wat dan gee met die golden cards, wat kom swipe, gee hulle oorvloed. Maar hulle wat kom met die bietjie, ken hy oorvloed nie? In Lukas 21 sê dat alles kom gee. And dear brothers and sisters, when you support the Liturgical Bursary Fund, we participate in God's word. We invest in the training of this ministry, the students. We strengthen the congregation and the future of the church. Each contribution becomes a part of a greater spiritual harvest that will flow through generations. Let us therefore choose a life of open hearts and full hearts. Let us give with joy and trust, knowing that God uses even the smallest gift, the bits and the pieces. Let every contribution be an act of worship, a confession of faith, and a testimony of commitment to His word. As Paul writes, God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, have all that you need. You will abound in every work. Amen. Kom ons bid saam. Here, vul ons harte met vreugde van Gees. Help ons om verantwoordelike redmeesters te wees van alles wat U aan ons toevertrou. Lei ons om vrygewig te wees, nie net van ons besittings nie, maar van ons tyd, talente en gebede. Seën die studente wat ons ondersteun en toerus met wysheid, geloof en liefde. Mag ons deelname deel wees van die oes van die koninkryk. In Jesus se naam. Amen. Daar sal 'n sangitem gelewer word.
dear bro, Mani XP.
Baie dankie aan die koor, die praise and worship, die Romani en almal in hierdie kerkraad en die geleentheid om hier te kan wees vanoggend. Mag die Here ook saam sê seën. Kom ons let die slotte af en ons sing gesang 289. Al daardie verse bly ons dig by die Heer in die lig van sy woord kan ons veilig en vas daarop hou. Eerste 2 verse in die koor sing ons saam. Staan. Namens ons gemeente en ook ons kerkraad wil ons jullie baie dankie sê dat u weg vandag na ons toe gesien het. Dit word opreg waardeer. Ek gaan dit ook waag om te sê die kollekte wat ons opgeneem het, spesiale kollekte, is R2,491. Zodra die dienst uit is, sal ons dit vir julle ontvang. Net klein waardering, klein geskenkie vir waardering dog. Dis ietsie klein. Die preek het ook volgende gegaan oor gee en gee, want vir jou sal ook gegee word. Dis ietsie klein van ons gemeente dog. Dit word opreg waardeer en ook aan ons studente baie dankie dat u kon niks anders doen. U kon preek het, u kon heeltemal niks anders doen, maar u besluit om ons kinders te leer van die Here, teologiese studente te leer en daarvoor sê ons vir u baie dankie. Dankie nou. Baie dankie kerk en gemeente vir die bepaal.
Dit word oprecht waardeer. Kom ons staan nou, ons van die seën van die Here. En gaan huis toe met die seën. Ontvang die bidde daar die seën van die Here. Die Here sal die seën en beskerm. Die Here sal tot die redder verskyn en die genade wees. Die Here sal die gebede verhoor en dan is die vrede gee van nou af tot in ewigheid. Amen. Goeiedag,